Azov marigny moa igôgna roa malaza mitokiky be amin'ny réseaux sociaux ty. Avy zareo arino natonga vidéo ty malaza. Izy ty zegny tegna niambesan'ny maro ary naro mpangataka indrindra tao tamin'ny page tady ke azaventsika niany izy ke tandrignesa. Agnaringa le magnano t-shirt fotsy io Brian B. Inga io influenceur, créateur sady mpagnano comédie. Ary inga le magnano akanjo mainty ndraiky meilleur ami Brian B. Fagnaragna anazy tsy dia haiko fa izy fô partenaire Brian B presque agnatin'ny vidéo nazy jiaby amin'ny réseaux sociaux. Bon, tany favianjare io avy agny Géorgie agny États-Unis. Donc i Brian B zegny tegna votoatin'ny koragnantsika niany eto. Eringahy zegny agnisan'ny malaza sady maro mpagnaraka indrindra amin'ny plateforme Instagram sy TikTok. Ary pseudony Brian B am TikTok mitondra agnarana hoe MC Fata Flex. Ary amin'ny Instagram mitondra agnarana hoe Fata Flex. Recherche akao zegny fa hitanao iregny vidéonjare maro. Fa question mipetraka nagnino vidéonjare araiky ty no tegna nalaza indrindra magneran-tany. Amaliantsika azy i vidéo ty zegny niboaka tamin'ny mois d'août 2023. Tamin'ny fotoagna teto zegny Brian sy namany mba nandeha nisakafo tamin'ny fast food araiky de ireo kafa navitagny nikomandy sakafo de zareo vite amin'izay nangala place tamin'ny terasy tamin'ny sisiny tary moron-dala. Ary marihiko eto olo telo zegny zare nandeha tagny fa telonjare io lehilahy araiky vadiny Brian. De ino raha nisy teo ampisakafoanagna zegny nisy koragna nataondreo teto. Izy zegny karaha mpinamagna jiaby kofa mitrôtriny tsy alany sangisangy vazivazy koragna mety mampitokiky ary resaka vie privé zegny koragnanjare teto miaraka amin'ny resaka mitsikotsikolo igny de avy tam'zegny nahatonga roe lahy ty tafitokiky tafitehatehakatratra i Brian nantiky tafitsangagna tsy haiko boaka tagnarabe tary inga naman'le magnano akanjo mainty ty ndraiky lavo tamin'ny tany miolaola ny vadibadiky tsisy raha ohatry zay ke mety nasiro marigny donc koragna ty teto olo mpinamagny kafa mitrôtra fa karaha zegny ke nandritra i action jiaby tamin'ny fotoagna jiaby zegny nalainy manafo araiky le fahatelonjare vidéo zegny zare nitokiky be igny tsy izy manafo ty fa vadiny Brian fa izy ndraiky tsy agnatin'ny vidéo ty fa juste ny film fo ke fagnontaniagna mipetraka mety gaga atsika agny hoe lehilahy ndraiky moa vadiny Brian. Bon i Brian ty zegny gay izy io na hoe PD ary ninazy tsy avonivoniny fa abaribariny karaha ery Nali Abdala ndraiky Kialangita igny. Ary agnarana inga vadiny Brian amin'ny Instagram Dream Versety na Mukeman. Ary maro vidéonjare roa ty miorokoroko sady mampiseho le fitiavagna zare roa zegny. Ary anao rehefa mahita raha ataony Brian amin'ny vidéonazy agny efa hainao dinga ty tsy normal manafo ty. Ary Brian mintsy amin'ny fiarahamonigny misy azy agny efa mitondra surnom agnarana hoe Big Sexy satria boka inga ty PD sady maventy ka donc zegny natonga fikahian'olo maro azy hoe Big Sexy. Ary rehefa idiranao compte-ninga amin'ny Instagram zay mitondra agnarana hoe Fata Flex anao miditra igny misy zay misoratra Mary dagnambo ary de misy sariny gadanazy kilkenao zegny idiranao de hitanao ao zegny sarinjare roa mampiseho le fitiavagna zare roa ny manafo joby. Ary rehefa idiranao ka compte TikTok nazy zay mitondra agnarana hoe MC Fata Flex de hitanao ambony ary misy sariny arc-en-ciel zay nasobeha izy amin'ny teny gasy dikan'izio zegny signe LGBT. Ary tsy ino LGBT zegny fa fikambanagna olo jiaby zay managna fitiavagna hafahafa eto ambony tany. Abréviation izy io fa tegna izy complet LGBTQIA+. Ke alaventsika izy L lesbienne na viavy tie viavy, G gay na lehilahy tie lehilahy, B bisexuel sady miaraka amin'ny lehilahy no miaraka amin'ny viavy, T transgenre na sarombavy izy na sarondahy, queer izy ty zegny karazana olo hafahafa tsy magnaraka norme amin'ny maha lehilahy na maha viavy mety manambady biby regny donc tieny na mimaste mampiasa zavatra raha material regny no vadiny. I intersexe izy ty zegny karazana olo managna problème amin'ny chromosome na hoe hormone nanazy zegny ahitavagna neny lehilahy na neny viavy na sexe nazy sady misy sexe lehilahy no misy sexe viavy donc sarotro fantariny be zegny mamaritry sexe nazy. Asexuel izy ty zegny karazana olo célibataire lalandava ary mety tsy agnaty lohanazy mintsy ary tsy intéressé foka izy amin'ny resaka sexe zegny mety rango fahazazagna anazy jusqu'à izy antitra. Ary farany ity signe plus ty dia magnambara izay zavatra ankoatra izay makasiky sexe na hoe karazan'olo hafahafa ankoatran'ilay novolagnintsika jiaby teo igny. Entre parenthèse igny fa makasiky vidéo le malaza be igny amin'izay izy zegny tapray action igny ni publienjare vidéo igny ary nahatratra 500 millions de vues
tam réseaux sociaux jiaby. Zegny nampalaza io. Bon, raha mbola misy vidéo ankentsika zavegny, alatsa amin'ny commentaire ao, aza misalasala fô tsy maintsy ataontsika fahafampo amin'ny page eto, arabone pagentsika Sokra Olo Kanto, partager raha mbola tianao itoy zany vidéo tsara karaha ty, misaotra to.